1998 on the eve of New Year, na ye December, ena Otumfuo Nana Opoku Efre Herbert MENSAH from Menchia Palace. Na ofre na Herbert ewo ne residence ewo UK na one ne yere ene wo ho. Just a day nki ye bewura 1999 no mu no ena sa call we e call so according to Herbert MENSAH. Call the buy no Herbert say no wo dem ena ne yere efa call no. Na opanyin no introduce no ho say Otumfuo Nana Opoku Ware ena e kasa yi na opese wo ne Herbert MENSAH edi enkomo na ne yere no ebo no because call no mu edu ena o ka kire ne kunu ena ne kunu beje ye ena Nana Opoku Ware introduce no ho to Herbert MENSAH say eye ono Asante hene na omra no meye ne club man no ne club no agija nansen between 1997, 96, 95, 99 thereabouts, 98 thereabouts no na kotoko nyomamu edin pitch no so any of the pitch na wate ne nka se oye Ghana ni a wako school pa na onim de oy businessman administration ni nyina wasua ene kama enti obepese obeba na wabeye kotoko no ama no ombebo kotoko eno ne call a o kan say eba no so wo say ehwa na onhunu de oka yes ehwa wo say onhunu de na oka but o ka say wate me hwa na o sha ase eboabo no ho to Ghana na o ye say obekọ Ghana Nana Opoku Ware Asante hene between samre no ono ene da screen no so no Nana Opoku Ware ene da screen no so sisia no enti Herbert eba Ghana oba Ghana no ene o ye say obeba menhia na after the call no and the social media are powerful but samre no so na traditional media no so are very powerful and information no eba bonten a gentle ha across all Kumasi Asante Kotoko supporters most of them enyantie say the Kotoko be nya new chairman e frɛ no Herbert MENSAH e ma ni tie ba system no na nipa ni age nti Herbert say one ni nipa na one ne nam no ehya ase se omo drive from Accra to Kumasi na omo ba menhia na omuduru konongo na omo agina na omo ahwesi no na otumi se anigye pa ewom na Kotoko supporters no so ani age se omo ate se Herbert MENSAH ebeye Kotoko na Herbert ebeduru Kumasi ekọ menhia obekai between 1999 no the famous protest be a call so ewo menhia Kotoko supporters koye ya about nipa 11 pry seriously injured but thank God say e be enwu through the demonstration but prade nipa pry pa nipa pry eye saade no ene de ba Herbert say omukoduru menhia no omansiki authorization say onpeso muhia Opoku Nana Opoku Ware inti menhia protocols no ammo manwuram enti eno ama ya ma manwuram no Herbert ne nipa one ne buy ne decide say ombesa akọ Accra back inti omu free menhia inti information no eba bonten say adwuma no ye nya mfa ama Herbert na ya pam no osakọ but na ente saa de na etie ne say Herbert ensiki authorization ti said the ne opese okomenhia age se ubuki o mambuki enti ya moma anko eno no na information ne ba out wrongly a ma Kotoko supporters mu Kumasi teye no na omo de omo ni kire menhia koye protest a ekofa nipa 11 injury no baaye no Herbert say okoduru Accra na ne maame wa abrochi friend say ei na what the ekoso media no so TV na hwe yesi wunti nipa 11 protest kese ekoso menhia se chinchina wona supporters ne omopo omomakoye protest ama nipa 11 pra Herbert say na on taste abden because only the ekoba asa na omo drive back to Accra na Nana Opoku Ware ba a eni nansen owu ya e frɛ no madusi poku achempem hene ona na eda screen no so no na oye Herbert yonko pan nti oye say obesiki audience with the Prince of Asante Kingdom
which is Nana Opoku Ware ba a friend of Disupuku, Nansia na owu Nana Champem Hene. Nti Herbert yes obesa ba Kumase na sa meeting no wakushia the prince de ne ko ne papa ho na bibia aye fine. Nti Herbert saba Kumase na Herbert saba Kumase ne this time around unya akwanya no ewura manhia. Na unya akwanya no ewura manhia no na supporters na sa beguo eho owura man na the prince which is Bisipuku na Champem Hina nansi unya ne baby call no ena o signal no ena oni ni hyiae eho ena nana Bisipuku Nana Opoku Ware ba Bisipuku the then prince no esaba audience num supporters num ena obeye announcement say ne papa decide say or the club no ebema this young man ye friend no Herbert MENSAH. Nti ye nana Disupuku ananse unya ne baby call no onne announce first on the screen so no onne announce first say Herbert MENSAH ebeye KOTOKO chairman from the authority of ne papa. Nti then and afidie ode Herbert ekohu Nana Opoku Ware ena Opoku Ware Nana Opoku Ware ebo dwa ena afi ono so ebe make statement say eye Herbert MENSAH this young man or the team no amano hono kan famously say dissolve the board and suspend Kumasi Asante Kotoko constitution na club no me the amount je ne koye me club ni ye emame eho ena Kotoko Herbert MENSAH dwumadi ne hyase in the early 1999 Herbert say obaye no na enye easy samre na NDC amamu ena na ewoso coach no Nana Disupuku or say my father Otumfuo has authorized me to announce today that the new chairman of Asante Kotoko is the young man Herbert MENSAH. So announcement Disupuku ye no nti ye the club ne man ni wie no ena ne papa which is Asante Hene Opoku Ware enso be announce ni bedwam say Herbert the amount dissolve the board suspend the Kotoko constitution no and now na you in charge ye Kotoko ni ye mame. After that na Herbert see take over no and okofa Medendorf buy shase and now yes obe rebrand Kumasi Asante Kotoko ye off the pitch na Kotoko asaye ye on the pitch and no introduce you Kotoko Express and no introduce you nyoma bebre ansa ena bibia shase akoye ama Kotoko nti Kotoko rebuilding pan no 1999 to 2003. Between that space no obe resign 2003. That was in 2002 Kotoko ne work ball cup winners cup ni wie no na ye December nti ye 2003 mu no na o resign after say Kotoko entimi enwi ni sa cup no na Herbert de na adwuma eto ho na ujai Kotoko adwuma wantimi anto aso bio nti Herbert kwan a ofa so ba Kumasi Asante Kotoko ne tofa bomu no ena mede amount no I'm giving you Kotoko. He told a much younger man, suspending the constitution, dissolving the board, and giving you full permission to whatever you need to do for however long you wish to get my club back and to its feet and to the former glory days. Nti Otumfuo Nana Opoku Ware the club the man Herbert no and no the same way too the name so unsuspended Kotoko constitution no non dissolve board no waman the full permission to do the opeso ye bia said ye be ya Kotoko be back to the feet and to the former glory days and no nsema Nana Opoku Ware at the two Herbert MENSAH ni my bro the club no e man no in the next episode no or say o take over Kotoko the new more firms that time na ET MENSAH na na sport